Ancha kuyasqanchik Huancavelica llaqtaman chayaykusunchik chaypim wiñarichishkanku llaqtakunapa kawsaquynin riqsichiq turismuta chaytam ruwachkan San Juan Comunidad Villa Ricapi paykuna musuqmanta uqharichkanku chay chakmay llamkayta qaynakunamantaraqmi chaynata llamkanku allpankuta astawan yachanapaq hawachaykusun kay willakuyta. Minkayku kay comunidad San Juan de Villarricapi apakuchkan kay natam ñuqayku llaqta puro aylinakuspa llamkaniku chakrayku. Kay qharikunam chakitaklawan allpata pakiykuspa tikrarunku. Kimsa runa huñuykanakuspanmi atipanakuypi llanka iskay allpata pakiptin huknin ñataq tikrastin hatin. Kantaqmi allin maqtakuna iskay chakitaqllata hapiykuspa sinchimanta urquyku allpata pakiyku. Wakin ñataqmi barretawan tikrayku allpata yachakusqankuman hina. Yaqa pichqapachaq runakunam llankaq kayman rirurqan. Kay tamriki ruwarun comunidad San Juan Villarrica kay provincia Acobamba Huancavelica llaqtapi. Paykunam kayta ruwanku mana chinkananpaq imapas kay minka hinallamantaq ayna llaqta runa pura vecino pura. Hinallamantaq aswanqa risqrichinapaq kay turismo nisqanta ñawpa awilukunamantaraqmi ñawpa machukunamantaraqmi hamun kay llankay. Supay qarantam kaypi runakuna aparachinakun kay ayni minka nisqanpi chakmaykunku mama llaymama mana samaykuspa tawa hectárea allpatataqmi chakmarunku 15 horallapi